Batswana betso jaaka le setse le utlwile e ne a re kgwedi ya Mopitlwe e le malatsi a le 11 lekala la mafatshe la botsogo WHO la kaya mogare wa COVID-19 jaaka segajaja se se tlhasetseng lefatshe ka bophara. Re bone jalo matlhotlhapelo a bakilweng ke segajase. Mo bosigong jwa maabane lefatshe la Botswana le tlhomamisitse fa batho ba le bararo ba itlhetswe ka mogareo. Ke tsweletse ka go emela seemo se le go seela tlhoko, mme ke dumela gore nako e gorogile ya gore re tseye dikgato dingwe go sireletsa lefatshe la rona ga mmogo le setšhaba kgatlhanong le mabao. Lefatshe la rona le lebagane ke dikgwetlho tse dintsi jaaka seemo se bifela pele mo mafatsheng a mabapi. Go setse go begile dintsho tsa bolwetse ba segajase mo bangwe ba maagisane ba rona. Go boela gae ga Batswana le bangwe ba banni ba lefatshe leno go tswa ko mahatsheng a amegileng thata le gone go tsisitse matshosetsi a mogare o kwano gae go a godisa. Ka jalo morago ga ditshekatsheko tse di tseneletseng le go amogela dikgakololo ke bone go tshwanela gore ke tseye tshwetso ya go tlhoma seemo sa tshoganyetso ka sekgwa state of public emergency gore re tle re kgone go tsaya dikgato tse di tsepameng go itebaganya le segajaja sa COVID-19. Tsetlana ya bo 17 ya molao motheo wa lefatshe la Botswana e fa tautona dithata tsa go tlhoma seemo sa tshoganyetso nako nngwe le nngwe. Fa tautona a tlhoma seemo sa tshoganyetso ka nako e Palamente e leng mo boitapolosong, seemo se sa tshoganyetso se ka tsaya malatsi a le 21 fela. Ke bona go tsaya tshwetso ya go ka molawana o go ka sa lekana ka jaana ga gona gore fa sebaka sa go rerisanya le baeteledipele ba bangwe ba sepolotiki. Bolwetse jo ga bo itse mebala ya diphathi ka jalo bo batla re bo lwantshe re bopaganye. Ke dumela gape gore malatsi a le 21 ga a lekana go itebaganya le segajajase. Betso go latela tsetlana ya ntlha ya temana ya bo 17 ya molao motheo, nna ke le Ngaka Mokgweetsi Eric Masisi, tautona wa lefatshe la Botswana, ke tsaya sebaka se go le itsise fa ke tlhoma seemo sa tshoganyetso go simolola bosigo gare ka letsatsi la bobedi la kgwedi ya Moranang monongwaga go fitlha nako e tla bolelwang. Ke tsere tshwetso e go bitsa phuthego ya Palamente e mo go yone ke tla bang Palamente pele tshutiso ya gore sebaka sa seemo sa tshoganyetso e nne malatsi a fetang a le 21. Ke bone go tshwanela go bitsa phuthego ya Palamente go letla gore go nne le dipuisanyo le neelano megopolo ga mmogo le go letla Palamente go rebola gore seemo sa tshoganyetso se fie nako e lekaneng go lwantsha segajajase. Go ntsha tsamaiso ya go lwantsha segajajase sa COVID-19 mo molaong wa botsogo Public Health Act go ya go molao motheong go tla neela Palamente sebaka sa go tlhomamisa gore seemo sa tshoganyetso se dirafatswa go ya ka molao motheo wa lefatshe leno. Ka jalo ke le tautona ya lefatshe la Botswana
ke ikaelela go dira tse di latelang. Jaaka ke setse ke tlhalositse, ke tlhoma seemo sa tshoganyetso. Ke tla bitsa phuthego ya Palamente mo sebakeng sa malatsi a a sa feteng bosupa le go anamisa melawana ya seemo sa tshoganyetso, State of Emergency Regulations ka Sejatlhapi. Ke tla re ga lefatshe le ntse le le mo seemong sa tshoganyetso, go tla nna gape le kiletso ya go tswa mo malwapeng kgotsa ka sekgowa extreme social distancing. Ka sekgowa go simologa bosigo gare kgwedi ya Moranang e tlhola malatsi a le 2, mme e tla tsaya malatsi a le 20 le bofera bobedi, 28, gore go se motlhofo go tsaya tshwetso ye. Mme fela ke dumela gore ke tsere ke beile dikgatlhego le dikeletso tsa setšhaba ko pele. Mo nakong ya kiletso ya metsamao, mongwe le mongwe o solofelang go diragatsa mokgwa wa go katologana le ba bangwe mo go heteletseng tsweetswe go katologana kgotsa social distancing ka sekgowa go tewa go bula sekgala ga gare ga rona le nna re sa kgotlhagana. Katologano e ke nngwe ya ditsela tsa botsogo tsa go lwantsha mogare wa COVID-19 ka go itsa kanamo ya batho. Dikgato tse di tseelwa go fokotsa kanamo ya mogare ha gare ga batho e bakwang ke go tshwana le go gotlhola. Bao ba dirang ditirelo le go tsamaisa dithoto tsa botlhokwa ke bone hela ba tla letlelwang go tswa mo malwapeng. Batho go nna jalo ba tla fiwa mokwalo wa teseletso ya metsamao ke puso. Ke rotloetsa setšhaba go tswelela ka go katologana mo nakong ya kiletso ya metsamao. Ka jaana go dira jalo e le nngwe ya ditsela tsa konokono tsa go thibela kanamo ya mogare yo. Batswana betso, go botlhokwa gore ke tlhalose dikgato tse di tla latelwang morago ga go tlhoma seemo sa tshoganyetso. Tsetlana ya bo 2204 ya temana ya boraro ya molao wa seemo sa tshoganyetso, Section 3, Cap 2204 of the Emergency Powers Act, e fa tautona dithata tsa go tlhoma melawana ya tshoganyetso. Go ya ka molao o wa dithata tsa tshoganyetso, tautona o ka tlhoma melawana e a bonang e le maleba go tlhomamisa gore setšhaba se a sireletsega, gore lefatshe le lone le sireletsege ga mmogo le go tlhomamisa gore go nna le molao le thokgamo. Melawana e tlhomamisa gape gore dithoto le ditirelo tsa botlhokwa di tswelela go isiwa ko bathong. Melawana e simolotswe go kwalwa mme e tla akarediwa ka bontsi, ebile e tla akaretsa dilo ka bontsi. Bagaetsho, puso e tlile ka mananeo, rescue package, a go hema go phutlhama ga itsholelo ka tlase ga letlole le sa tswang go tlhomiwa la COVID-19 Relief Fund. Mangwe a mananeo a mamadi ha mangwe a tlama gore ditsamaiso dingwe tsa puso di hetolwe ka maikaelelo a sa ntlha go thusa babereki ba ba mo mehameng e kokonetsweng thata ke seemo se, go tlhomamisa gore itsholelo ya itshetlela, go tlhomamisa gore dithoto le ditirelo tsa botlhokwa di a tswelela ka go nna teng, le go tla ka metlhala ya kabakanyo ya itsholelo. Puso e tla thusa dikompone dingwe
tse di amegileng thata ka bontlhabongwe ja dituelo tsa babereki ba tsone ba e leng Batswana. Se se direlwa go thusa dikompone tse go tswelela di thapile babereki, go thusa dikgwebo go tswelela di nna le madi. Puso e dumelane le dibanka ka tse di latelang. Puso e itlamile go thusa dikompone tse di kokonetsweng thata ke seemo ha di palelwa ke go busa madi a dikadimo go tswa mo dibankeng, mo ka sekgwa go tweng ke loan guarantee. Go dumelana le dibanka gore go hetola ka ha dituelo tsa dikadimo tsa madi di ntseng ka teng mo nakong ya gompieno, restructuring of loans. Mme banka nngwe le nngwe e tla ka melawana ya yone go dirafatsa se. Dibanka tsotlhe di tla neela ba ba kokonetsweng thata nako ya dikgwedi di le 3 ba sa dire dituelo tsa dikadimo tsa madi, mme mo mabakeng a mangwe go ya go dikgwedi di le 6. Go thusa dikompone tse di kokonetsweng go bona dithuso tsa madi gore di kgone di tsweledise ditirelo tsa tsone ha e le gore di retelelwa ke go bona dithuso tsa madi. Go sekaseka makgetho go bona gore dikompone tse di kokonetsweng ke seemo se di thuswa jang. Go botlhokwa gore ke tlhalose gore ba lephata la ba tsa madi le togamaano ba tla ka ditselana tse di gagametseng tse di tla latelwang go bonwa gore ke dife dikompone tse di tshwanelwang ke dithuso tse. Ba tla tlhalosa gape go ya pele gore dithuso tse di a go nna jang. Puso e tla netefatsa tse di latelang go thusa dikgwebo go tswelela. Maphata otlhe a puso a tla duela ba ba gwebang le bone mo malatsing a le 5. Puso e tla duela dituelo tse di saletseng morago mo sebakeng sa dibeke di le 2. Dituelo tsa lekgetho VAT refunds di tla dirwa ka bofefo go thusa dikgwebo ka madi. Ke rata go gakolola gape gore puso e tlhomile letlole la dithuso tsa madi le le bidiwang COVID-19 Relief Fund. Puso e ntsheditse letlole le madi a kana ka 2 billion pula, mme ke rotloetsa setšhaba le dikompone ya ka bangwe ba simolotse tse di ikemetseng ka nosi go tsenya letsogo ba thuse. Ke leboga go menagane bao ba setseng ba ntshitse dithuso le ba ba ikelang go dintsha go heta ya ka ba dintshitse. Maikelo a rona re le puso ga se go itebaganya le go thusa itsholelo go itshetlela mo nakong ya gompieno hela. Re ikaeletse gape go tlhomamisa gore itsholelo e tswelela ka go itshetlela morago ga go fenya segadijase. Re tla dira se ka go tla leka go dira se ka go tla ka lenaneo la go tsosolosa itsholelo, economic stimulus package. Matona ka go harologanya a tla bua le setšhaba go tlhalosa ka ha lephata lengwe le lengwe le tla diragatsang ka teng dintlha tse ke di amileng di amang lephata ka go harologana, di ama maphata ka go harologana. Puso e tla tlhomisa gore ditirelo le dithoto tsa botlhokwa di tswelela ka go nna teng. Se se akaretsa go netefatsa gore dihalana, grain reserves, di tletse di a penologa. Mabeelo a lookwane le one a tlatswa ebile tlhwatlhwa ya thekiso ya lookwane e tla fokodiwa ka jaana ditlhwatlhwa di wetse tlase lefatshe ka bophara. Go netefatsa gore bao ba nang le tlhaelo ya metsi ba thusa ka potlako. Go netefatsa gore ditirelo tsa botsogo di nna teng ka nako tsotlhe.
ke rata go leboga Batswana le baagi ka tirisanyo mmogo e ba e neileng le yone ba ba nnileng le yone mo go lwantsheng segajajase. Ke batla go tsaya sebaka se go leboga go tswa boteng jwa pelo ya me bao ba ba gogang letsholo la ntwa e kwa pele, ba botsogo, baoki le dingaka, mapodisi, masole, ba metseng ya mesepele, babega dikgang le botlhe ba ba thusang mo go hemeng segajajase. Ke batla go gatelela gore setšhaba se se ka sa tsenwa ke tsebe-tsebe. Ga go tlhokagale gore re tabogele ko marekisetsong go reka dithoto tsa botlhokwa ka mmetela. Ke le tshepisa gore re dirile gotlhe mo go tshwanetseng gore dithoto tsa botlhokwa jaaka dijo le tse dingwe di tswelele di tsamaisiwa mo lefatsheng la rona ga mmogo le a gare ga rona le mafatshe a mabapi. Ga go hele sepe. Re tsweletse ka go buisanya le baagisani le rona go tlhomamisa gore ga go nne le kgoreletsego epe mo tsamaong ya dithoto le ditirelo tsa botlhokwa ga gare ga mafatshe a rona. Ebile nna ka sebele ke bua le baeteledipele ba mafatshe a bapileng le rona tsatsi le letsatsi, ga gongwe gabedi ka letsatsi, ke le bapalela tse di tlhokagalang go lwantsha bolwetse bo. Bagaetsho, ke le gakolola gape gore re mmogo mo ntweng e go fitlhelela re e fenya, ebile ra go e fenya. A re etseng ditaelo le dikgakololo tsa ba botsogo gore re tle re fenye kgwetlho e leng la ntlha re kopana nayo mo ditsong tsa rona re le lefatshe la Botswana. Ko bokhutlhong ke nako ya gore re kitlane, re nne seoposengwe, re lebagane re le mmaba, re le ngata ete re mohenye. Ke a le kopa gore re leboge Modimo, mme re nne re tswelele re kope botlhale le tshireletsego mo go ene. Ke a leboga, a Modimo re boloke. Pula.